Peki batanong Jesus, eyo pawari abasa, nung nanong de pata ng aring David, ampon ding nga na inyang meranopla. Linubya king balening Diyos, kinwano ring tinape amiyayin king Diyos, penga nala at sakano dininan, di nga na. Labag king kekatamong patasing manganya, karing tinape mi dahon king Diyos, ing ninumang subali mo ring saserdote. Tiglong na pang Jesus, ing anak ning tao, ginune ning Sabat. Kapatading mayap ng balita, ning kakatang kaligtasan. Kapurian ka, O Kristo. At tatandanan ko pa po, inyang minta kami Manila, ning kakaluguran ko pepa drive ko kaya. Kasi king Manila, ko naman balo talaga yung dalan, mapakene king Pampanga, ko malili, uling sane ko pong mamasyal, karing miyayaliwang parokya, kanitang seminarista ko hanggang nangening pari ko, hanggang ngening sasawp ko, magobra ko, king chancery, nang kaya po potang magodit kami, mumunta po karing parokya. King Manila, ko baling pasikot-sikot. Ot mintake Manila, niting kakaluguran ko, uling chinek po, ing duplicate ng plaka, ning saken ko. Ing pick up ko po kasing metong ng plaka may walaya. Ne po, uling siguro nga layang waser bay nga oskareta, nya mila kuya king dala, nekbalo nung nuya. Mira siya, mig-file ko, king LTO karin king laloma, karin ko po mig-apply, duplicate ng plaka ning saken ko. Baliyo po, at atatandanan ko, inyang lungub keking metong akanto, may balong one way ya po pala. Pepalele na kening pulis. Siyempre, ning driver ko, lele ning saken na. Makisabi yang mayap, na taga Pampanga kami, may balo, ining linuban mi. Pero pemilit na po ning pulis na mig-violate kami, king batas. Ne po? Pemilit na mali kami. So, to cut the long story short, ini pong kanakong kakaluguran na driver, tiniketane ning pulis. Binyene, ing driver's license, ning lisensya na. May ticket niya. Kasi ing pulis, pemilit ng migkamali kami kanita. Bali po ako maniwala ko, panwalan ko. Ding batas, they are ought to be followed. Totoo ito. We know that. Ang yang nanuya pa man pong batas yan. Batas yaking gobyerno yan. Batas yaking pisamban yan. Or any other kind of law or rule in a situation so we are into. They are ought to be followed. But, they should not be given to us to become a source of burden and persecution. Then pong pariseyo, king mi pa siya ebanghelyo, may ngari lang pulis. Ding pariseyo, king pamamasa tamong eningaldo, may ngari lang pulis. Pulis lang patola. Pulis lang patola. Bakit? Uling pulis lang alang balong gawan kasi odaptan, nune, ing mandakap lang mali, karing taong magkamali. Ding pariseo, king kay katamong pamamasa, may ngari lang pulis. Ing balo dang daptan, yapin ing mandakap lang mali, karing taong magkamali. Ing si kaso daw, yapin po itang makakota la. King dakal adadakpan da. Ing si kaso daw, ding pariseo, yapin po itang singkarakal la karing dadakpan dang violators. Kaniti ya pululog ngayon, ing maya pabalita. Ing maya pabalita, yapining tuturo na katamo ning Gino na mika aliwa tamo pong panlalawe, karas naman karing batas. Aliwa yung tuturo na ning Ginong Jesus, king pamamasa tamo. Midinan tamo kanong aliwang panlalawe, karas karing kautusan, karing batas, ake katamong tutok yan. For God, every time is a good time to do good. For God, every time is a good time to do good. And laws are only good when they are in the service of mercy and love. O itain pupuntunan ng Ginoo. Nung kabudya mo batas yan, nga namawari ng Ginoong Yesus, nung kabudya mo batas yan,
Kay bat alang makapalub, alunos at lugod kanyan, alayang kwenta yan. Nung kabudya batas yan, kay ba't alapong makalubalunos, alang makalubalugod, alang makaluba pakalulu, alayang silbi yan. Kalupa na mo puwari, ning eksena na king mipa sa ebanghelyo, maleta mo, nepo. King oras sa ita talagang maranop na la, ring alagad na ning Gino. Inyapin mengan la. Maranop na nakarugo, nanggawan mo, mantong kang hapangan mo. Dapot, ding pariseyo, meging pulis la king oras sa ita. Linawe da ing maling de patanda, ring alagad na ning Gino. Pero, ing eminiral karela, eda peiralan, ing lugod at lunos king danop da, reting alagad na ning Gino king kaurasan na ita. Aminan taman po tali, aminan tamot ali, atin po talagang taong makanyan, may ngari lang pulis. Ida pang impantunan dayapin ng maling gagawan da ring aliwa. Lalo na karing taong ala naman talagang kasalanan. O kaya eda naman talaga balo pala na may kamalila. Kalupa mi, nitang kakaluguran ko king Manila. Actually po, pwede ta naman pong magpulis karing aliwang tao. Ulitan ke. Actually po, pwede ta naman maging pulis karing aliwang tao. Pero naman po sana, itang mandakap mo king maling gagawan da ringaliwa. Ding makanya na klaseng tao, balo yu po, detang may ngaring pulis at lalawan damo, dadakpan damo, ing maling gagawan da ringaliwa, ding makanya na klaseng tao, ing kingisip da yapin ing mamusbus lamo, karing kapararang tao, itang magbintang la, itang manyakap la. Nepo? Well, this is a sad attitude when you try to find fault on good people, even if you know in your heart that they are simply good. At paninayan mo pa mong magkamalila, di nga liwang tao, it doesn't do any good. Paganaka po, paganaka. Eta po sana, magpulis. Ban maninton mong mali, king gagawan da ring aliwang tao. Nune, pakiyapusan tayo po sana ing Gino, king mipasag ebanghelyo, lunos at lugod, ing panintunana, karingaliwang tao. Lakwan kya mo po, iting amano, anting pamupos, king kanakong humilya. Ing sikaso na po ning Gino, mandakap pa. Ing sikaso na po ning Gino, yapin ing manakap. Bakit? Uling lugod at lunos kasi, ing kayang bigagap. Makanyan ta sana. Ing sikaso na po ning Diyos, aliwa ing mandakap. Ing sikaso na po ni nga pong Gino, yapin ing manakap. Uling mangibabo kasi, ing lugod at lunos kaya, oita ing kayang bigagap. Talagat kangan po. Ginong Jesus, pag nasan mo ngan maging apostol, ding sablang Kristiyano, ing balang me tungagpang, king kala matinggap na. Itubod me ing kay kang Espiritu, ban pasalan at pasik na nga na kami. Karing balang kayo doanan, ngayongan pong maniga po, Gino, asalbag miyasana ing kasalpantayanan karing daw. Ulitan niya po. Gino, asalbag miyasana, ing kasalpantayanan karing tao. O may pa akong Gino, maralas pikakarinera ka, sa salikot mi man ing kabilyan mi bilang Kristiyano, tatakot kalyan ding yatong tao. Dinan mo kaya sanang tetagan, antimonong makananula rin kaya kang propeta at apostol, ipanalangin mi kaya ka o Gino. Gino, asalbag miyasana ing kasalpantayanan karing daw. O may paligayan a Gino, bilalag mo ing pamalak mo, dikil king kaligtasan karing kasulatan. Ipagkalub mo king kalupan ning enungko ning reyna ning Ethiopia, makatuklas keng metong a Felipe, akapamilatan ding kasulatan, ipalino niya kaya kami ing mayap a balita, ipanalangin mi kaya ka o Gino. Gino, asalbag miyasana ing kasalpantayanan karing daw. O Ginong kekeng talapagligtas, ipagmaragul ming mapipili keng tegawan a babayi at lalaki, karing anak a mabibinyag. Maging igpake sana karing dakal,
Kapamilya taning pamamanyalbag ming kasalpantayanan karing pusura, ipanalangin mi keka o Ginoo. Ginoo, asalbag miyasana, ing kasalpantayanan, karing tao. O mapamakалulong Ginoo, ipanalangin mi laring sablang mangiling king banal mong aldo. Mipakit sana karela, king itiya ing masayang oras ning pamitipon-tipon ding mikakapatad, king balenang igpara, ipanalangin mi keka o Ginoo. Ginoo, asalbag miyasana, ing kasalpantayanan, karing tao. Iabetala mo naman po, karing kay katamong panalangin, dating makatuking kayaduanan. Para king kapasalamatan, daring apostolado ning panalangin, at para king Aldo ning kebaitan dari Carmela Ann Castro at Leticia Ramos. Para king special intenciones daring St. Jude Tadeus Paris Fiesta Committee 2021, Emeline Guevara Angeles, Maribel Mandela, pamilya ng Mr. at Mrs. Lenin Malang, ding pamilya Paldeng, Mary Manette Pineda, at Angie Bondok Liklikan. At para king malagwang kapaldanan at kaligtasan dari Reverendo Padre Arnold Rivera, Reverendo Padre John Paul Cabrera, Reverendo Padre Angel Gamboa, Reverendo Padre Larry Miranda, Reverendo Padre Rick Luzon, Maylin Soberano, Bensong Ong Senior, Ruby Garcia Pamintuan, Carmelita Tiglao, Cecilia Kiambao, Nilo Udan, Jose Marichua, Erlinda Gutierrez, pamilya ng Reynold Abara at ding sablang kapatagtang masakit. At para king pamanantabi at proteksyon ng Banalay Espiritu, king familia ng Ani Razon at king familia dari Antonio at Josefina Guevara. At para king alananggang kapay na wanda, ring kapatad tamong meyango na biye, lalong-lalo na di Norma, General Amado de Mata, Manuel Tongyo, Teresita Tongyo, Mark Louis Tongyo, Juanita Lagazon, Fernando Santos, Mariano Campo, Nancy Ocampo, Victoriano Luzong, Priscilla Matito, Magdalena Paraz, Ligaya Lacson, Magdalena Morales, Gregory Bonggit, Marieta Mangalindan, George Rodriguez, Juanita Pingol, Roel Gamez, Honorio Pangan Sr., Nelson Garma, Ranulfo Albao, ading sablang kaladwa king purgatorio, at detang ala ng makaga nakapakarela, ipanalangin tala king Ginoo. Ginoo, asalbag miya sana ing kasalpantayanan karing tao. Ngayon yaduan tamo po yung sarilitang kapagnasan. Oy ba mga tsubanwo, ausan mo kami ban makirake, king obra ning kaligtasan na pigkatiwala mo king dibino mong anak. Itubod me kay kami ng espiritu ban mi bayo karing mataloting labing adwa, papunta karing matena kanay apostol. Itingan po aduan me king kapamilatan ng Kristong Ginume. Amen.
Ayo'y nananalig, nagmamahal sa'yo. Manalangin kayo kapatid, banigay katamong daon, matanggap ya, arapanin Diyos, ibang mayupayang totoo. Tanggapane sa aning ginuiting daon karing gamat mo, king kapura tiligay ning kayang lagyo, king kaya kataming kasaplala at ng mabilog ng Santa Iglesia. O iba may miglalang, tanggapan mo sana reting panalangin at ay nadarawon me. Manano na sanang ding daralan galigaligan, paulining tapat dang kasayuan keka, takman ding tula ning pamakisan metong, king karelang sakripisyo, ketang kang Kristong anak mo, at hatalastas da, king ding karelang lagyo, makasulat la karin banwa, busal ding karelang karing pinili mong balayan. Itingan po aduan me, king kapamilatan ng Kristong ginume. Amen. Ing ginu manatili yake kayo, At keka antimurin, iyat nayo ring pusuyo, makayat nano king ginu. pasalamatan tayong ginu a Diyos tamo. Iti karapat dapat at matulid. Tunepin karapat dapat at matulid ing pasalamatan dagang parati, at numan karinaw iba Diyos kingalanganggat lubos mayupaya. Emo kailangan ing kapurian na payabot mi keka, uling iti makaragdag king kalam mo. Ing yampang ming kapasalamatan, kalam yan na mangibat keka, king babiheming kapurian keka, i kami mo naman, ing makinabang at i kami mo rin, ing susulong king kang grasya, kapamilataning pakamalan mong anak. Ulinita, kambering sa blangkoro ring anghel karin banwa, daralit ming kang ligaya. Layon makyabe kami, kingalangtok ng dang pamamye kapurian keka, at ngamingang kakanda. Tunay ka pinbanalo, ibay, king panipataning sablang kabanalan, ulinita pagparalambume, ing pabanalan mo sa nareting ayin king espiritu mo, banbarke kami, malyari lang katawan at daya ng ginuming Yesu Kristo. Bayo yami daon ko sang lubking pamaylas at kamatayan, kinwaning tinape at pepasalamat yakeka. Pirasune at binyene karingking disipulo at ngana. Tanggaban niya iti ikongan at kananya. Iti ang kanakong katawan, amidawon, para kay kayo. Makanyan mo naman kay banding apunan, kinuhaning kalis, pasibayang pepasalamat kay ka. At binyaning kalis, karingging disipulo at ngana. Tanggapan niya iti ikongan at minumko kanite. Iti ang kalis ng kanakong daya, ang daya ng bayo at talanganggang tipan. Ami bubu para kay kayo at para karing sablang daw. Ban kita may patawaran na rin kasalanan, dapta niyo iti, bilang kapigaganakan kanako.
Ing misteryo ning kasalbandayanan. Inyang ini gaganakan miyo ipain kamatayan at pamanyubli ng mebye ning anak mo, darawon miya keka iting tinape ning die at kalis ning kaligtasan. Lain ming pasalamatan keka, ing pepaliyarihan mo kaming matampang, talaga darapan mo ban sumuyo keka. Mapakumbabaming pagamwa mo, kingi kami ngansa ng may sulusulo, king katawan at dayang Kristo tipuna na kaming anting metong ning banali Espiritu. Kanakan me oy paing Santa Iglesia mong makalaganap king meto yato, ban miganap yaking lugod. Kambe ng Francisco ake kaming Papa, i Florentino ingke kaming Obispo, Ipasiano ingke kaming Obispo Emerito at ding sablang pari. Ganakan mula naman ding kabatad ming pepaynawan at manenayang subling miye, ading sablang meyangu na biye, lalong-lalo na Dinorma at Teresita. Tanggapan mo sa naging maligaya mong harapan. Pakaluluan mo kengan. Gawan mo kengan karapat dapat magkamit king biye alang angga. Ban kaya ng Maria, ing Birhen, indo ning Diyos. Kambe ng San Jose, kayang malugod at tapat ay esposo. Kaya bering apostol at ding sablang santo. Isan Judas Tadeo o kay kaming patulunan. At tinupad king malmong kaburian king kay kabaning panahon. Puriyan dakat paligayan, kapamilatan ng Yesu-Kristong kekang anak. King kapamilatan na, kambenat kaya, ibang mayupayang tutu kagum ning banal ay Espiritu pupurian dakat parangalan manggaman kingalanangga. Nginipun ti mong anak nang inampun, ingay katamong malunusan at malugod agino, maus tamong inikaya karingamanong tiro na kaya katamo.
Ikabos mo kami o Ginoo king sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon me. Ban king kasaupaning kay kang pakalulo, parati kayong may ikabos king kasalanan at may ligtas king sablang galigaligan. Kabang maninaya kami, kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Heso Kristo kay kaming talapangabos. Uling kaya kaing kayarian, ating kayo payan, ating ligaya, manggaman king alang-angga. O ginuming Heso Kristo, sinabi mo karingkay kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kay kayo, ing kapayapan ko babiye ko kay kayo. Emo sana babaliktan din kay kaming kasalanan, no nailawan mo yung kasalpandayanan kay kang iglesia, at pamayapan me, ampuan bilugan, agpangking kaburian mo, ikang mabibiye at magari, manggaman king alang-angga. Amen. Ing kapayapan ng Ginoo, manatili sa kapilanman kay kayo. At keka antimurin. Ipakita po ngening may kakametong tamo king kapayapan. Kapayapan po kay kayongan. Ngayon kay katamong malugod at mapagluno sa Ginoo Yesu Kristo, yung kordero ng Diyos sa milalakok king kasalanan ng yato, nuwan laring mayaws king apuna ng kordero. Gino, ako matampang tanggap keka, dapat yagkas miya yung amano mo, kumayap na ako. Katawan ng Kristo, Amen.
Manalangin tamo. O iba ming malugod, kapamilataning upaya niting sakramento, pasignangan me, king katutuan ng kekang balayan. So panmoring tapat mong tawan, adaralan kaligaligan, ban mamusan karing karelang krus king bakas ng Kristong anak mo, at busal ning karelang kasakitan, matulala ng mayawos Kristiyano. Itingan po aduan mi king kapamilataan ng Kristong Genume. Amen. Siklod hangan po. Ing oratio imperata, manalangin tamo. O mapamakululo ampon mapagmalasakit ay ipame, lalapit kami keka kaniting masipit a pamangailangan me. Aduan mi keka, ingkambilan at ingatan mo kami laban king COVID-19, amigdalang dakal na kasakitan kay kami at may kamatena karing dakalataw. Aduan mi ngeni keka, ing balikdan mo kaming mitmong lugod at iyatsyat me kay kaming makayulo mong gamat. Ing takot mi king sakit at kamatayan, alilan mong kapanayan, pasignangan ming kasalpandayanan mi at palusukan mo, ing masabal mi king metong at metong. Ipanalangin ming antabayanan mo la, ring taong mi tutukan manintun panulo para kaniting makayawang sakit, at mampat king pangakalat na. Ipanalangin mi la ring pekapun ming pambansa at lokal, ban mamili at salila mo karetang bakunang tutong makaligtas kaniting sakit, ring gawon da iti makasalikot at bukod mong paraking kapakananda ring memalen. Bendisyonan mo ing sablang pamagkapilit me, ban mapupos na iting pandemya king bansa me. Ipanalangin mi la ring doktor, narsis, at ding sablang lilingap karing misalunan. Ban makasula karing masakit kambening belwan at masabal. Pagkalaman mo lang kabulasan king kaisipan at katawan, pasignangan mo ing pamagtagulaling, ding sarili raking pamaglingap karing masakit. Mula paboren, miyayawa kaniting sakit. Ipanalangin mi laretang miyawa na, kumayap na lasanang malalagwa. Ingatan mo laretang lilingap karela. Pagkalaman mo lang alananggang kapainawan, detang meya ngunabye. Pagkalam mo kay kaming grasya mo kareting masakit a panahon, ban magobra kaming miyabe-yabe para king ikakayap ding sabla, at ban makasawp kami karetang mangailangan at pakakalulo. Manano na sanang paulining masabal at pamagmalasakit mi para king metong at metong, mikabyus kaming alang kasasagkulan kaniting krisis. Layon tayra na kami king pamagbayong lubat kabanalan. Itingan po aduan me, king kapamilata ng Kristong Genume. Amen. Lalam na po ning kayampunan mo, magsakdal kaming magkanlungo kabanal-banala na hindu ning Diyos. Musanap isawiling aklismike kaking gagulangan me, no naibagkus mo kaming ikabos king sablang panganib o maligaya at kanwanan a Virhen. Amen. Virgen de los Remedios, induning kapaldanan, Ipanalangin mo kami. San Jose, Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Judas Tadeo, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, Ipanalangin mo kami. Santo Cristo del Perdon. Pakaluluan mo kami.
Ngini po miyang pangtamong meto nga dalit, pare king nona intong Virhen Maria.